Сярод іншых незвычайны выраб ювеліра амаль нябачны. Каб палюбавацца маленькім заручальным пярсцёнкам, трэба доўга прыглядацца. Для брэсцкага прыхільніка дарагіх металаў Вадзіма Качана мініяцюрнае кальцо не першае ў працы. У пачатку 2000-х ювеліру ўдалося зрабіць яшчэ меншае, але ж яго лёс быў трагічным. Кальцо здула і яно згубілася. Гэтая ж каштоўнасць стаіць пад вітрынай, дзе надзейна абаронена ад ветру. С какой целью это было сделано? Это, наверное, скорее демонстрация возможностей. Что именно можно? Я внутри для себя знаю свои возможности, что я могу сделать, чего я не могу сделать. Но рассказывать это людям, это бесполезно. Проще один раз показать, чем 10 раз рассказывать. Для этого вот именно и сделано это кольцо. И задача, когда я его делал, именно даже не в размере. Я не хотел делать такое вот самое маленькое в мире, не самое маленькое в мире. Я делал его просто так, чтобы оно выглядело именно эстетически. З такога кавалачка золата можа атрымацца 2 такіх пярсцёнка, тлумачыць Вадзім. Майстру спатрэбіўся месяц на падрыхтоўку, 3 дні на ўвасабленне. Сам выраб зроблены з белага і ружовага золата, вагой 1/100 грама. Дыяметр каля 2 мм. Зрэшты, для дзюймовачкі великавата, а для звычайнага чалавека наадварот. Найдется та, которая как Золушка, которая ей подойдет. Пожалуйста, пускай забирает. Я не отрицаю это, но понимаем, что это больше шутка все-таки. Понимаешь, человека с пальцем тоньше спички вряд ли. Если такой есть, и если этот человек готов прийти и померить, маловероятно. Это просто скорее, расценивайте это скорее как шутку. Пакуль кольцо застаецца ў ювеліра, яго лёс нават майстру невядомы. Самае маленькае ў свеце кольцо ці не, Вадзіму ўсё роўна. Кажа, кніга рэкордаў Гіннеса яму не патрэбна. Галоўная творчасць. Наперадзе ў ювеліра новыя планы і новыя магчымасці. Тацяна Ігнатавец, Вячаслаў Сянкевіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».